በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኦሮሚያ እና የብሔር ብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መግለጫ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉልን ጥሪ መሰረት የካቲት 3 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተገናኝተን በኦሮሚያ እና በብሔር ብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳይ ላይ ተወያይተናል። በአንድ በኩል ከተቃዋሚዎቻችን የተነሱትን ጥያቄዎች አቅርበውልን በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ ሰጥተናል። በሌላ በኩል ደግሞ ጉዳዩን በእርቅ እንድንፈታ ጥያቄ አቅርበውልናል። እኛም ለተጠየቅነው ጥያቄ በተለይም የዶግማና የቀኖና ጥሰት እንደሌለብንና ተቃውሞ የቀረበባቸው የኤጲስቆጶሳት ሹመት አሳማኝ እንደሆነ አስረድተናል። የቀረበውን የእርቅ ጥያቄም አስመልክቶ በቀና መንገድ እንደምንረዳ ገልጸናል። ይሁን እንጂ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል እኛን በመጫን ሶስቱን ሊቃነ ጳጳሳት ብቻ ይዘን ኤጲስቆጶሳቱን በመተው ይቅርታ እንድንጠይቅ የቀረበ ሐሳብ የለም። ተቃዋሚዎቻችን በዚህ መልኩ የበሬ ወለደ አይነት ትርክት ፈጥረው ተከታዮቻቸውን አሳሳቱ እንጂ በማንም ቢቀርብልን ይህ ሐሳብ የምንስማማበት አይደለም። በመሆኑም ሁሉ ነገር እንዳለቀና ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ይቅርታ እንደጠየቁ የተፈበረከው መግለጫ ከእውነት የራቀና ከሃይማኖት አባቶች የማይጠበቅ ንግግር ነው። ሕዝባችንም ይህን እውነት ተረድቶ ያለ አንዳች መደናገር በምንሰጠው አገልግሎት ከኛ ጋር እንዲሆን እንጠይቃለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህችን ቤተ ክርስቲያን እንዳትከፈል በማለት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው እንድንታረቅ ያቀረቡልንን ጥያቄ የምናደንቀው ነው። ይሁን እንጂ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላሉትን እና እኛም እንደ ሐሳብ ያልተቀበልነውን ጉዳይ በማንሳት ተቃዋሚዎቻችን የዘሩትን የሐሰት ወሬ በጽኑ እንቃወማለን። በኦሮሚያና በብሔር ብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ የተከናወነው የአባቶች ሹመት ጉዳይ ተቃዋሚዎቻችን እንደሚሉት ቤተ ክርስቲያንን የሚያፈርስ አይደለም። በተደጋጋሚ እንደምንገልጸው የቤተ ክርስቲያኒቱን ቀኖናም ሆነ ዶግማ የጣሰ የለም። ቅዱሳት መጻሕፍትና ከአባቶች አስተምህሮ ጋር የሚጋጭ አይደለም። ይልቁንም ቤተ ክርስቲያንን ወደ ትክክለኛው ሐዋርያዊ እና ኩላዊ ባህርያዋ የሚመልሳት ተግባር ነው። ይህ ጅማሬ ነው እንጂ ገና ከዚህ በላይ የሕዝባችንን ጥያቄ እስከ ጥግ መመለስና የቤተ ክርስቲያንን ችግር ለመቅረፍ በሚያስችል ከፍ ባለ አቅም የምናከናውነው ብዙ አገልግሎት ይኖረናል። በመሆኑም በአንድ በኩል የቀረበውን የእርቅ ጥሪ በቀናነት በመቀበል በሌላ በኩል ግን ያጠፋነው ነገር ስለሌለ ይቅርታ የምንጠይቅበት ምክንያት እንደሌለ ለማስረዳት እንወዳለን። እንዲያውም አለአግባብ ያወገዙን አካላት እኛና በቋንቋው እንዳንገለገል ያፈኑትን ሕዝብ እንዲሁም በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ሳይቀር ጥላሸት የቀቡትን ማህበረሰብ ይቅርታ መጠየቅ ይገባቸዋል። ከዚህም ባሻገር በየትኛውም ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ የሚሰጠውን አገልግሎት ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሚደራጀውን መዋቅርና የሚሰጠውን ሹመት ከዚህ ከፍ ባለ መልኩ እንዲሳካ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት እንዲደግፉን ጥሪያችንን እናቀርባለን።
በተጨማሪም በየትኛውም የእርቅ ሂደት ውስጥ ብናልፍ የተሾሙ ኤጲስቆጶሳትን በተመለከተ ወደ ኋላ የሚመልስ ነገር አይኖርም። በኦሮሚያና በብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ የጀመርነውን አገልግሎት መስፋፋቱ የማይቀርና የማንደራደርበት ነው። ይህን ሁሉ ስንል ተቃዋሚዎቻችን በሚሄዱበት የአመጽና የጦርነት የጥላቻና የሐሰት መንገድ ልንሄድ አንወድም። ይልቁንም ከፍ ባለ መንፈሳዊ ትሕትናና ፍቅር ለተቃዋሚዎቻችን ምላሽ ልንሰጥ እንወዳለን። የካቲት 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ይባርክልን ይቀድስልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ኤጋ bu'uura abbootiin keenya afaan Amaariffaatiin ibsaniin immoo afaan Oromootiin dhaaba mana kiristaanaa ilaalchisee kan abbootii keenyaan ibsame isiniif kan ibsinu ta'a. Guyyaa kaleessaa gaafa guraandhala bultii 3 bara 2015tti muummichi ministeeraa akka waliin mari'annu bu'uura nu affeeraniin abbootiin keenya phaaphaasonni isaan waliin mari'achuudhaaf gara masaraa mootummaa deemanii turanii. Egaa marii kanarratti dhimmoonni ka'anii gama mormitoota keenyatiin komiiwwan nutti ka'an fakkeenyaaf siinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa muudamni inni taasise kuni qanoonaa yookaan sirna mana kiristaanaa kan diige akka ta'ee fi akkasumas immoo gama birootiinis hordoftoonni amantii biroo fi rakkoo namoonni qaban muudama kana keessa akka jiran mormiiwwan ka'anii jiru. Mormiin kuni warra mormitoota keenyaan akka ka'e nuuf kaasaniiru. Kanaan alas qabxiiwwan kana waliin roogummaa qaban qabxiiwwan biroos nuu kaasanii turanii. Haa ta'ullee malee bu'uura abbootiin keenya nuu ibsaniin muummicha ministeeratii fi gama abbootii keenyaatiin muudamni taasifame sirna mana kiristaanaa kamiyyuu kan hin diigne akka ta'ee fi inumaayyuu doogmaa mana kiristaanaa raawwachiisuudhaaf muudamni kuni akka raawwatame abbootii keenyaan ibsi gahaa ta'e laatamee jira. Haa ta'ullee malee marii kanaaf hiikaa hin taane kennuudhaan akka waan abbootiin sadan episkooposoota muudaman dhiisuudhaan dhiifama gaafataniitoo gara isaanitti makamaniitti ibsame dhugaarraa kan fagaatedha. Abbootiin keenya sadan erga episkooposoota muudanii booda wanni hojjetan sirrii bakka ta'etti sirna mana kiristaanaa bakka hin diignetti doogmaa mana kiristaanaa bakka hin diignetti sababni itti dhiifama gaafataniitoo isaanitti makamaniif hin jiraatu. Inumaayyuu kan dhiifama gaafachuu qabu warra doogmaa mana kiristaanaa kabaje abbootii keenya warra abaaranidha. Warra qanoonaa mana kiristaanaa yookaan immoo sirna mana kiristaanaa otoo hin diigin warri abaaran isaan abaarsa isaanii sanaaf dhiifama gaafachuu akka qabanidha amma abbootiin kan dubbachaa turanii. Kanaan ala ammoo inumaayyuu dhimma kanaan kan muudame abbootii keenya ol ammoo saba Oromooti. Sabaaf sablammii biyya kanaati. Afaan sabaaf sablammii fi afaan saba Oromootiin dubbachuu baachuun mana kiristaanaa saba kanarratti miidhaa geessiseera. Akkasumas ammoo ilaalchonni hooggantoota tokkoon mana kiristaanaa kanarratti calaqqisiifaman akkasumas ammoo barreeffamoota mana kiristaanaa irratti saba kana gurraachessuudhaan qabxiiwwan ibsaman hundi kan hooggantoota mana kiristaanaa warra afaan hundaatiin tajaajilamuu kana dhorkan dhiifama isaan gaafachiisudha kan jedhudha kan isaan kaasanii. Egaa kanaan ala gama keenyaan wanni itti dhiifama gaafan wanni balleessin hin jiru. Gama tajaajila afaanitiin akka waan hunduu dhaabbatee fi addaan citeetti warri kaasan akka dogoggoranii fi caasaa keenya lafa qabsiisuun kan itti fufu ta'a. Ramaddiin abbootii kan itti fufu ta'a. Tajaajilli afaaniin laatamu kanarra lafa qabatee sirni diriiruu fi qabu diriiree fi kan itti fufu ta'a. Kanaaf tajaajilli keenya kan hin dhaabbannedha. Haa ta'ullee malee gama muummicha ministeeraa keenyatiin araarri akka godhamu gaafii dhiyaate bifa qajeelaadhaan akka hubatamu abbootiin keenya ibsanii jiru. Sababni isaas nuun araaran jibbinu yoo araaramnu garuu dhugaa keenya gannee miti haqa keenya gannee miti waan ganama itti manaa baane sana milkeeffanneeti kan araara raawwannu malee yoo haqa keenyaa fi dhugaa keenya ammaa ganne doogmaan mana kiristaanaa cabee qanoonaan cabee jenneetoo kan itti falmaa turre sanatti gaabbaa jirra jechuu waan ta'eef hojii keenya hojjechaa caasaa keenya dhaabaa tajaajila keenya lafa qabsiisaa kan nagaan ammoo nutti dhufuu barbaade kan balleessaan isaa galee fi dogoggoree jira waanii kana sirreeffachuun barbaada jedhu
gaafii keenyarraa taakkuu takkallee otoo duubatti hin deebi'in nagaa buusuudhaaf araara buusuudhaaf gama keenyan qophii ta'uu keenya ibsuu ni barbaanna. Irra deddeebinee kan isiniif ibsaa jirru mana kiristaanaa diiguudhaaf kaayyoon qabnu, hokkora uumuudhaaf kaayyoon qabnu, waraana uumuudhaaf kaayyoon qabnu, waldhabbii uumuudhaaf kaayyoon qabnu, kaayyoon keenya manni kiristaanaa teenya kan hundaa akka taatuu fi ergama duukaa bu'ummaa akka galmaan geessudha. Kanaafuu gama kanaan hokkora kaasuudhaaf sochiiwwan adda addaa waraana labsuudhaaf sochiiwwan adda addaa warra taasisan hundayyuu ni mormina. Maaliif manni kiristaanaa handaara nagaa waan taateef handaara waldhabbii handaara waraanaa waan hin taaneef nageenya qofaadha kan manni kiristaanaa labsitu waan ta'eef kanarratti hundoofnee kan morminu ta'a jechuudha. Qabxiin inni tokko kanadha. Qabxiin inni lammataa oolmaa dhaddachaa kaleessaati. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa abbootiin keenya himatamaniitoo anis isaan keessaa himatamaa tokko ta'een ture. Guyyaa kaleessa irratti mana murtii olaanaa irratti beellamni ni jira ture. Kaayyoon beellama kanaa beellama darbe irratti abbootii keenyaaf adeemsi bakka bu'iinsaa waan hin xumuraminii fi iyyata akka orka isaan gaafatan kanarratti yaada laachuu nu dandeessisu akka dhiyeeffannu hayyama gaafannee turre. Kanaaf waan nuuf hin guutaminii fi beellamni tokko nuuf haa kennamu jennee gaafa roobii beellamni ture gaafa jimaatatti darbee ture kaleessa jechuudha. Haa ta'ullee malee beellamni kun gabaabaa ture. Abbootiin keenya keessattuu kan haaraa muudaman maqaan isaanii inni amma maqaa isaaniitiin inni isa duriitiin adda addadha. Maqaan isaanii waan muudamaniif jijjiiramee jira. Maqaa duriitiin waraqaa eenyummaa ni qabu. Maqaa ammaatiin garuu waraqaa eenyummaa hin qabani. Waraqaa eenyummaa baafachuun kun immoo adeemsa mataasaa waan barbaaduuf adeemsa bakka bu'iinsaa galmaan geessisuudhaaf waraqaa eenyummaa kan of harkaan ga'achuu hin dandeenye waan ta'eef ammas beellamni jijjiiramaa akka nuuf laatamudha kan gaafanne. Gama birootiin egaa abbootiin kaan immoo kan bakka bu'iinsi isaanii guutamee fi iyyata isaanii akka dhiyeeffatan yoo danda'ama ta'e kaan waliin bakka tokkotti akka dhiyeeffatan akka hayyamamuuf lakki yoo jedhamu manni murtii kan abbootii lamaanii kan dhiyeessin akka nurraa fudhatu gaafannee turre. Gama mormitoota keenyaatiin kuni sababa gahaa akka hin taane fi gaafiin orkii dhiyaate fudhatama argateetoo akka uggurri laatamuuf gaafatanii turanii. Akkasumas aanarratti ammoo Haile Mikael Taaddasaa gama tokkoon abukaatoo ta'a gama tokkootiin immoo abbaa dhimmaa ta'a dhaddacha irratti falmuu hin danda'u conflict of interestiin ni uumamaa kan jedhudha kan ka'e. Kanaafis deebii laanneerraa conflict of interestiin hin jiru. Sababni isaas falmiin keenya tokkodha. Waa tokko irratti himatamne waa tokko irratti erga himatamne immoo isaan keessaa namni tokko bakka bu'eetiyyuu akka falmu seerri deemsa falmii sibirii lakkoofsa 66 erga ibse ani ammoo abukaatoo ergan ta'e gama tokkoon dhimma kootiif falmuu nan danda'a gama birootiin immoo warra na waliin himatamaniif falmuu akka hin danda'u mana murtiitiif ibsinee turre. Egaa manni murtii ajajni ni dabarse maalidha? Gaafii ugguraa ka'e irratti abbootiin seeraa sadan waan hin guutaminiif ajaja kennuu akka hin dandeenye iyyata keenya ni dhiyeessinaa nuuf hayyamamuu beellamni jijjiiramaa nuuf haa kennamu jennees kan gaafanne irratti abbootiin seeraa sadan waan hin guutamneef ajaja kennuu akka hin dandeenye fi ajajni kun gaafa guraandhala bultii 8 bara 2015 akka kennamuu danda'u manni murtii ajaja dabarsee jira. Kan biraagaa hordoftoota keenya irrattis ta'ee warreen kaan irratti kan akka isaan burjaaja'an kan isaan taasise manni murtii uggura kennee jira yookaan immoo dhorka kennee jira jedhameetoo odeeffannoo karaa adda addaatiin raabsamedha. Manni murtii abbootii irratti uggurri inni kenne hin jiru. Tajaajila keenya irratti uggurri inni kenne hin jiru. Manni murtii kan inni jedhee kan ammaa qabattan akkuma eegametti ta'ee haaraa garuu haga guyyaa 4 dhufu kanatti akka hin qabanne kan jedhudha kan manni murtii ajaje. Kun immoo tajaajila keenya kan dhaabee miti. Sababni isaas tokkoffaa imala gara Ambootti adeemsisaa turre adeemsisuudhaaf karoorfanne otoo manni murtii ajaja kana hin dabarsinidha kan nuti hambisne. Sababni isaas simannaa kanarratti hiriira adeemsisuunis waan mul'atuuf mootummaan immoo hiriira nagaa akka hin adeemsifne waan dhorkeef nus sababa kanaan hiriirri nagaa akka hin adeemsifamne kaleessa ibsa laanneen ifaan ifatti agarsiifnee jirra jechuudha. Kanaaf tajaajilli nu jalaa dhaabbatee hin jiru jechuudha. Bakka biraa deemuudhaaf yookaan immoo tajaajiluudhaaf wanti nuti karoorfanne hin jiru. Akkuma walii galaatti garuu sadarkaa Oromiyaatti manneen kiristaanaa jiran amma Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa harkas hin galle jechuun hin danda'amu. Maaliif caasaaleen achi jiran guutumaan guututti amma maal hojjennu kan nuun jechaa jiranii waan jiru hundayyuu to'ataniitoo qajeelfama keenya fudhataniiti kan isaan hojjechuudhaaf yaalaa jiranii. Kanaafuu gama keenyaan wanna qabanne irratti uggurri ergan taasifamne miidhaan nurraan ga'u hin jiru. Haa ta'ullee malee manni murtii dhimma mana kiristaanaa laaluudhaaf aangoo hin qabu jennee nuti yaada laachuudhaaf otoo hayyama gaafannee jirru hayyama otoo hin laatin uggura guyyaa 4 laachuun isaa
dogoggora ta'uusaa hubannullee miidhaan qabatamaadhaan nurratti geessise hin jiru kan jedhuun akka nuuf fudhatamu barbaanna. Egaa gama keenyaan yaadni jiru kanuma. እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ፈቅዶልን ያው በዚህ ሰዓት ደርሰናል። ለህዝቦቻችን፣ ለወገኖቻችን፣ ለልጆቻችን የሚገባውን መልእክት እያስተላለፍን እዚህ ደርሰናል። ዛሬም ማስተላልፈናል። ስለዚህ ምእመናን ልጆቻችን በያላችሁበት በተረጋጋ መንፈስ እንድትከታተሉን ነው የምንነግራችሁ። እንግዲህ ያው ወደዚህ ውስጥ የገባ ነው ለኦሮሚያና ለብሔር ብሔረሰቦች ወገኖቻችን ጥያቄ ለመመለስ ለነሱ ለመድረስ ነው። ብዙ ጊዜ ሲጠይቁ የነበሩትን ደጅ ስጠኑ የነበሩ የሰው ያለ አባት ያለ ብሎ ለብዙ ዘመናት ሲጠየቅ የቆየውን ነው አሁን ይሄም መልስ የሰጠንበት። ለብዙ ዘመናት ወገኖቻችን ስናቁ ከመረቃት መመረቅ ሲገባቸው በመረገም በመሰደብ በመናቅ ተንቆ የኖሩ ህዝቦቻችን እነዛ ሳይከበሩ የቀሩትን እንዲከበሩ ለማክበር ጥያቄያቸው እንዲመለስላቸው በራሳቸው ቋንቋ እንዲማሩ እንዲያስቀድሱ ወንጌል እንዲማሩና እንዲሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያውቁ አውቆም ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን እንዲቀበሉ የክርስቶስ ቤተሰብ እንዲሆኑ የክርስቶስ ማደሪያዎች የክርስቶስ ምርጥ ዕቃዎች እንዲሆኑ ለማድረግ ነው። ለሌላ ጉዳይ አይደለም። ስልጣን ፍለጋም አይደለም። ጠላቶቻችን ተቃዋሚዎቻችን እንደሚናገሩት እንደሚያወሩት አይደለም። ምንም ፈልገን አይደለም። እኛ የፈለግነው ህዝባችንን ፈልገን ነው። ለወገኖቻችን ለመድረስ ብለን ነው። ስለዚህ አሁን የጀመርነውን ስራ ይሄንን የተጀመርነውን ያቋቋምነውን ኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስን ጀምረን ለመተው አይደለም። እስከ መጨረሻው ድረስ ታግለን ለህዝባችን መቆም እንዳለብን ይሄንን የጀመርነውን የሾሙናቸውን ኤጲስቆጶሳትን እስከ መጨረሻው አብረን ለመጓዝ ነው። እኛ ሶስታችን ራሳችንን መስዋዕት አድርገን ነው ወደዚህ ውስጥ የገባ ነው። ከዚህ በኋላ እኛ እንኳን ባንኖር እነዛ የተሰየሙት አባቶች ወደ ኋላ አይመለሱም። ብዙ ናቸው። በራሳቸው ስትራቴጂ መቀጠልም ይችላሉ። እነሱም ቢተው ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ አይተውም። ይሄንን አጀንዳ አይተውም። እኛም ብንተው እሱም አይተውም። ምክንያቱም ይሄንን አጀንዳ ይሄንን የተጀመረው ቅዱስ ሲኖዶስ የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ የተጀመረውን ይሄንን ዓላማ ወይንም ይሄንን አጀንዳ የኦሮሞ ህዝብ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ ተቀብሎታል። ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም የእምነት ተከታዮች ተቀብለዋል። የማንነት ነው ተብሎ የማንነት ጉዳይ ነው ብሎ ነው ኦሮሞ ህዝብና የብሔር ብሔረሰቦች የተቀበሉት። አሁንም በየክልሉ ያላችሁ በየዞኑ ያላችሁ ልጆቻችን ይሄንን የምትከታተሉት እንድትጠነክሩ ነው። ራሳችሁን ነፃ እንድታወጡ ነው። ከነበረባችሁ ችግሮች ወጣችሁ በነፃነት ራሳችሁን እንድትሆኑ ራስን ወደ መሆን እንድትሄዱ እንድንሆን ለማለት ነው። እኛ ሌላ ፍላጎት አይደለም። ህዝባችን በቋንቋ ይማር። የኦሮሞና የብሔር ብሔረሰቦች ልጆች ተምሮ ካህናት እንዲሆኑ፣ ቀሳውስት እንዲሆኑ፣ ጳጳሳት እንዲሆኑ የኦሮሞና የብሔር ብሔረሰቦችን ብቻም ሳይሆን ሌላውም ብሔረሰብ ሌሎችም ብሔረሰብ እስከ ማገልገል ድረስ ነው እኛ እንጂ በተወሰነ በዚሁ በተወሰነ ባልነው ብቻ አይደለም። በሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ጋራ ሆነን ለማገልገል አገልግሎት ለመስጠት ለማጠናከር ለማበረታታት ነው። ስለዚህ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን የሚበጅ እንጂ ቤተ ክርስቲያን የሚጎዳ አይደለም። አሁን የሚናገሩት የሚቃወሙት ክፉ ነገር የሚናገሩት አባቶችና ወንድሞች እህቶች ሁሉ ስላልገባቸው ነው። ቢገባቸው ኖሮ ይሄንን እቅድ ይሄንን ዓላማ ይደግፉት ነበር።
ቤተክርስቲያኒቷን የሚያስቀጥል ነው። አሁን ብዙዎች ወገኖቻችን ሌላ እምነት ውስጥ ያሉት ወገኖቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሁሉ አጥምቁን እያሉ ነው ያሉት። ቀደም ሲል ያለ አግባብ ተገፍተን ነው ከእምነታችን የወጣ ነው። ከእምነታችን ውጪ የሆነው ያለ አግባብ ነው። አሁን ግን እንደዚህ ከሆነ በዚህ መልኩ ከሆነ ወደ እምነታችን እንመለሳለንና አጥምቁን እያሉ ብዙ ወገኖቻችን እየደወሉልን እየጠየቁን ነው ያለ። አሁን እንኳን በቀደምለት ወሊሶ በሄድን ሰዓት ብዙ ከሌላ እምነት የመጡ 10 ምናምን ይሆናሉ። እዛ ጉባኤው ላይ መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው አጥምቁን ነው ያሉት። ተመልሰናል፣ ከዛሬ ጀምረን ተመልሰናል፣ ወደ እምነቱ ገብተናል፣ አጥምቁን። አንደኛው እንደውም በሬ ትልቅ በሬ ይዞ መጥቶ ነው እግዚአብሔርን አመስግነው እኛን አመስግነው ደስ ብሎኛል፣ በርቱበት፣ ቀጥሉበት ብሎ ነው። ይሄንን አጀንዳ ዓለም ነው የተቀበለው። የኦሮሞና የብሔር ብሔረሰቦች ብቻ አይደለም፣ በውስጥ ያሉትም በውጭ ያሉትም ዓለም ጠቅላላ ወዶታል፣ ፈቅዶታል። ስለዚህ ይሄንን የተጀመረውን ጉዳይ ወደ ኋላ የምንመልሰው ነገር የለም። እኛም ብንመልሰው አይመለስም፣ የሚመለስ አይደለም። ስለዚህ ወገኖቻችን ልጆቻችን በያላችሁበት በትዕግስት ሆናችሁ በተባብራችሁ አንድነት ያስፈልጋል። አንድ መሆን ያስፈልጋል። መናበብ ያስፈልጋል። አንድ ድምጽ መሆን ያስፈልጋል። ዋናው የኦሮሞ ሕዝብ የብሔር ብሔረሰቦች የሆናችሁ ሁላችሁ መለያየት አያስፈልግም። አንድ ሆነን የምንሰራውን ስራ መስራት ነው። አንድ ሆነን እግዚአብሔርን ማገልገል ነው። መስማማት መደማማጥ ያስፈልጋል። መነጋገር ያስፈልጋል። አንድነታችንን አጠንክረን እስከ መጨረሻው ድረስ ልንቀጥልበት ይገባናልና እኛ ቆርጠን ወደን አሰብንበት እቅድ አውጥተን በደንብ አድርገን ነው የጀመርነው እንጂ ዝም ብለን አይደለም። ጀምረን ለመተው አይደለም ማለት ነው። ጀምረን እንደባለፉት ጊዜ ጀምረን የምንተው ሳይሆን እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ህይወት መስጠት ድረስ ለመድረስ ነው። ስለዚህ በርቱና ጠንክሩ፣ ተስፋ አትቁረጡ። ምንም የፈለገ ቢወራ ምንም ውሸቶች ቢነገሩ በተለያየ ወሬ ይወራል፣ በተለያየ ነገር ይነገራልና ስድቦች አሉ፣ ብዙ ስድቦች ይነገራሉ፣ ብዙ ነገሮች ይደረጋሉ። ብዙ አሁን እንኳን ቅድም ስንሰማቸው የነበሩ ከአንድ አባት የማይጠበቅ ንግግሮች ሁሉ ሲደረጉ ነበር። አግባብ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ከመንፈሳዊ አባት የሚነገር ንግግር ስድብ አይደለም፣ ነውር ነው። እኛ እንሳደብም በፍቅር በሰላም በስምምነት ሆነን ወገኖቻችንን ለማገልገል ነው። ለመሳደብ ሳይሆን ለማስተማር ነው። ክፉ ስራ ለመስራት ሳይሆን በጎ ስራ ለመስራት። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የጀመርነውን ስራችንን እስከ ፍጻሜው እንድናደርስ የሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ሁላችሁም በያላችሁበት ደግሞ ጸልዩልን። ሁላችንም እንጸልይ ይላለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ ቀድሳችሁ።